Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Gatho cia mwanya mwiroreri witu wa Jos Kenya Official TV origithini wa station ino jetekeria gunyitio geni nigetha tugithina mbere gukumenyithia mohoro mothe maria marahanika thiini wa nenda citu cio kinyaniria na tingihoka ati wi thayo wa mwathani nemwe kwemwe tuthinginya nenda-ini citu cio kinyaniria o kuria tukurutagira mohoro mothe maria marakihanika na mwiroreri gwirani ati korwo ni ureciria ati kihoto kia mundu gwitwo Jeff Mwathi ni gikinyite muthia basi ireke gwira ni hindi kiambia ni undu kuria street cia Nairobi ni kuonekanite muingi ugithi thiini wa maandamano kana kururungana nigetha kuhakikisha ati kihoto kia mundu gwitwo Jeff Mwathi ni gikinyanira na muthenya umothe wi muthenya wa Friday andu aingi ni makorirwo magikinyanira haria mwena wa Nairobi nigetha gwetha kihoto kia mundu gwitwo Jeff Mwathi na riboti ile twamukirite ni ati ni maukinyite kuria kwi headquarters cia Kiambu DCI nigetha kuhakikisha ni maandamana mwena ucio na ni ati thaingi ni ati uria ni wa DCI ni akoriro aria na akorwo akihoya a Kenya muno gukorwo makimena uhoreru ona ningi gukiriria nigetha kuona ati thabari ya gwetha kihoto giki kia mundu gwitwo Jeff Mwathi kana guthuthuria uhoro uyu wa Jeff Mwathi ni wa kinyanira na to uwe tu ningi ni akorirwo antauka na ningi akorwo aria atiriri auga public court act with public court ni nyamo ikoragwo very harsh ni ati muingi ungiamura ku judge undu ni ukoragwo ki judge na hali iri etari njega no ningi makiuga ati thiini wa kesi ino ya Jeff Mwathi mararugama na evidence koguo kiria marakorwo magithuthuria tha ici ni kuhakikisha ati evidence ni onekana na nigetha makinyita uria maranyita makorwo mena enough evidence na nigetha makorwo magithina mbere na kesi iyo hihi we ukuga ati kumana na undu njira thiini wa comment section tukirona kaida kangi gatari karaya.